Lakhipur online puthok saba December ki tang 15 Jumsa kaisa numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada maruoiba Pao Mantri Kausik Rai na saruk yaduna lupa crore chamaga kuntret sangna sagadaba Lakhipur District Hospital ngarang bhumi puja pangthokre WMC Manipur unit dissolved tawkraba matung tha sigi kunhomdoida anoba Manipur unit semkhre Loop ahom na silang duna manamatum yenthokpagi thoram bina kandida pangthokre amasung Jiribam Higher Secondary School gi sanabung amadi Sunrise Club ki sanabung da football tournament sing makha chathare Hauzik mapung oiba pau tabirasi Assam Sarkar gi Food and Civil Supply Mines Mineral amasung Barak Tampak chakhot loisangi mantri Kausik Rai nang arang Lupa crore chamaga kuntaret sangna sagadaba Lakhipur District Hospital gi bhumi puja pangthokre nauna sagadaba mathol taret laigadaba phamung chamagi Lakhipur District Hospital asida Dr. Kun Nurse Nipurom laigani hairi Laing sangasi chahi ani gi manungda saba loisananaba pandam thamle masina Kasar jila gi oina ani suba khwaidagi hena chawba hospital oiragani haina mantri Kausik Rai na phongdokhi hospital asi sabada lupa crore chamaga taret aduga mesin gi machak mathum leibada lupa crore kun amaga punna lupa crore chamaga kuntaret chading tawgani hairi loinana staff singi quarters su sagani Lakhipur gi miyamna mapanda chatuna ana laying chatpagi mahuta mafam asida kudong chaba kudingmak phangananaba thorang tawgani hairi thoramda Kasar gi DC Mridul Kumar Jadab Lakhipur Court District Commissioner Dhubujoti Pathak, Kasar Haksel Loisangi Joint Director Asutosh Barman, Lakhipur Haksel Loisangi SDMO Tafazul Hok Chaudhary, Lakhipur Municipal Board ki Chairman Mrinal Kanti Das, Kasar District BJP President Bimolan Durai na chingba Miyoi Singh sarukjakhi. লক্ষীপুর রাজ্যর কারণে অকল নহয় কাছাৰৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ দিন যে আমি ইয়াতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রজেক্টৰ অধীনত আমি 127 কোটি টকা বেৰে লক্ষীপুৰ 100 বেডেড ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালৰ আমি ভূমি পূজন অনুষ্ঠান কৰিছো লক্ষীপুৰৰ ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা বৰাকৰ ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জানাও যে তেওঁ এনে ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ ডাঙৰ এটা উপহাৰ আমাক এইটো দিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া 1 মাৰ্চ 2024 চনত আহিছিল তেওঁ ভাৰ্চুৱেল এইটো আধাৰশিলা ৰাখিছিলে ফাউণ্ডেশ্যন দিছিলে আৰু আজি আমি এইটো ফাউণ্ডেশ্যন ভূমি পূজন আমি কৰিব পাৰিছো ইয়াতে যিমান ফেসিলিটি আছে মডাৰ্ণ হস্পিটেলত যিমান ফেসিলিটি থাকিব লাগে সব গোটে ফেসিলিটি ইয়াত থাকিব 2 বছৰৰ ভিতৰত আমি এইটো এই হস্পিটেল কমপ্লিট কৰি ৰাজ্যৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিম যাতে ইয়াৰ পৰা গোটে কাছাৰৰ ৰাজ্য যাতে ভাল স্বাস্থ্য পৰিষেবা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিছিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জি বেসমেন্ট প্লাস G+6 বিল্ডিং এইটো ইয়াত হ'ব 1,86,000 স্কয়াৰ ফুটৰ এই বিল্ডিং হ'ব যা ডায়ালিসিস থাকিব বাৰ্ণ ইউনিট থাকিব 3খন ওটি থাকিব মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড কেয়াৰ ইউনিট থাকিব আৰু যিমান মডাৰ্ণ যে আইসিইউ থাকিব মডাৰ্ণ যিবিলাক ফেসিলিটি লাগে ট্ৰমা সেন্টাৰ থাকিব সব ফেসিলিটি হস্পিটেলত থাকিব 127 কোটি টকাৰ মাজত 20 কোটি টকা আমাৰ ইকুইপমেন্টৰ কাৰণে এতিয়া হোৱা নাই টেন্ডাৰ 107 কোটি টকাৰ টেন্ডাৰ হৈছে যেটোৰ কাম আমি এতিয়া আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো Senthok lambida sothaba miyoi singi damak Assam lengak na piba arunodoi phangliba miyoi singi barakta sarkar gi tabak toba miyoi chatruk kamarfuni tho yaure makhoi adugi bank account ta thagi na lupa lising amaga chani ge yankai changnai na changduna leiri hiramasigi matang da thijina na ba lengak na khangan khre Dibrugarh da ningthau kaba numita pangthokiba cabinet mifamda hiramasigi matang da ware blow khre hairi makata na arunodoi 3.0 pibagi mangoinana lengakna hiramasida thijana na bakhangan khre haina Assam ki CM Dr. Himanta Biswa Sarma na phongdokhre आज हमारे डिब्रूगढ़ में कैबिनेट का बैठक हुए और डिब्रूगढ़ का कैबिनेट में हम कोई सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया हमारा फॉरेस्ट विलेज का जो गांव बुढ़ा होते हैं ये गांव बुढ़ा लोगों को पहले रेनुमरेशन नहीं मिलते थे अभी हम लोग रेनुमरेशन देने के लिए निर्णय लिया हमने ये कैबिनेट में एक असम इंटरनेशनल स्किल सेंटर खोलने के लिए निर्णय लिया जो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी अरुणोदय का लाभ ले रहा था उनका खिलाफ व्यवस्था लेने का निर्णय किया और 2025 साल को
पुस्तक का वर्ष का हिसाब से हमने सेलिब्रेट करने के लिए निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने क्लास 5 अमती क्लास 8 की महिरोई सिंह चाही की परीक्षा दा माई पाक्ट्रबसु मथंगी क्लास दा थंगटपगी चटनाबी लैरंबा दु केंद्र सरकार ने कक्तत्ख्रे मसिगा लोइनना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल सिंगी ओइना क्लास 5 अमसुंग क्लास 8 की महिरोई सिंगदा नौना पास फेल की चटनाबी थंबगा लोइनना करीगुंबा चाही की परीक्षा दा पास तौद्रबदी था अनि की मतम पीतुना अमुकना परीक्षा फमनना बाहाइरे। वर्ल्ड मितई काउंसिल WMC Manipur यूनिट डिसॉल्व तौख्रबा मतुंग चलिबा था दिसंबर की तांग 19 अनौबा WMC Manipur यूनिट सेमख्रे यूनिट असिगी नौना थौ पुननबा खलबसिंग अदुदी प्रेसिडेंट वाई श्याम खुमन मोइरांग VP दा रतन खाइदेम सुगनु जनरल सेक्रेटरी दा अबुजम अबोय मितई खरी फाइनेंस सेक्रेटरी दा चांथोय अहिबम सुगनु इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी ओइना सेंजम जोइना चिंगबा तोंगान तोंगानबा फर्म सिंगी थौपुबा सिंग यावना पुन्ना एग्जीक्यूटिव मेंबर तरामापन खनख्रे हाइना WMC CEC गी IPR सेक्रेटरी ना थादोरकपा चेरोलमदा हाइरे। अपुनबा खोरिरोल मालेमगी लुप मणिपुर चनुरा खोरजैलुप कासार अमसुंग मणिपुरी लिटरेरी एसोसिएशन जिरिना पुन्ना सिंदुना निंगथेम सनायाइमगी 49 सुबा मपोक कुमोन की मनुचना अवार्ड खुसिनबगी थौरममा दिसंबर के 19 ngarang लेबाक पोपा नुमिता बिनाकांदी पार्ट 2 कासारदा लेबा साउथ बराक एजेंसी हॉलदा पांगथोख्रे थौरमदा मणिपुरी चनुरा खोरजैलु की प्रेसिडेंट सौबाम ओंबी जयंतीना थौरमपो निंगथेम सनायाइमना अथोइबा मिथुंग अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना अपुनबा खोरिरोल की मालेंग बिलुप की प्रेसिडेंट वाइखोम अमुचो मैतै बुद्ध चिंगथाम प्लेराइट डायरेक्टर एंड क्रिटिक मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर EZCC कलकत्ता मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीरेन खुमनपु जनरल सेक्रेटरी माला अमदे सांगमयुम मोहन सिंह प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद असम सिंगिरबन मसाना दाइस्तफंखे थौरम हौदोपो ओइना जिरिबामदगी मोइरांगथेम सनातोंबा अमदि महाकी कांगबुना पुंगचोलम उठखे। चीफ गेस्ट मैरा चुखलब मना येंथोकपगी थौरम हौदोखे मना फंखिब सिंह अदुदी डॉक्टर शांति बाला सलामदा वाकमा मिंगथोन मना इंगुदम सतीश चंद्रदा संगबानबा खोरिलोय मना कैसाम ओंबी विजयादा खोरिरोल गी लेचल मना लाइरेन लाकपम ओंबी बजेंती देबीदा मिथोय थौगल खोंगा मिंगथोल लोइनना जर्नलिस्ट अवार्डी ओइना जिरी न्यूज नेटवर्क न्यूज एजेंसी की मोइरांगथेम रोमियो अमदी कासार डायरी की एडमिन मैतान कैसंबम भूपेन मखोय अनिदा लांथोखी पांथोखिबा थौरम असिगी मतंगदा निंगथेमसा सनायाइमना पामुसिंगदा हाय हौकिबा चाही अनिदा पांथोखिबगुम कुमसिसु अइबा एबीसिंगदा मनासिंग असि पीबने हाइखी लोइसिलकपदा H निरेंद्र सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुरी जनता कॉलेज काबुंगोसना सैदिन पुरेन ओइबिदुना सैरेंग सैदिनबगी थौरम अमसु पांथोखी Lepas tu kunai tu lepas tu review sih sering medium lebih ya, story medium lebih ya, lagu wali medium lebih ya, novel tan lebih ya, masih orang medium lah. Banyak sehingga waktu mungkin apa bila saya lepas yang mana kerja. masih maru iba maramdi. सोइना तारिबा तागबम मैतै मितै मणिपुर अमदि मपालबा तारिबा खोइरोल सिंह पुनसिनदुना सेमगिबा लुप सिंह पुनदुना इंटरनेशनल राइटर्स मीट पांथोकमिनबनी अनि सुबा मरमना इंटरनेशनल राइटर्स मीट की नुमित अमा सही की मनुंगदा ओहेनबने अदुगा अहुम सुबदा पृथ्वीदा लैलिबा लैबाक सिंगा मणिपुर की लिटरेचर दा खोइरोल सिंगी थौदांगदा लौरिबा मणिपुर की पुवारी अमदि मतम मतम की खुनाइदा ओलकलिबा खोंसेत असिदा लैबाक अमगा लैबाक अदुगा तमिनदुदा सक तांगनबनि अदु आइना पाबदि समाजका तथोपाइसे फाइदगी मरुनि अखोइ मी ओइना लाबनिना मी बुंनबै थानजि लाबनिना पृथ्वी को ओवर ग्रहसिदा कोइ लामियाबगी खोंगम मचा मोंतंग जॉबगी पिपन का पिपकी मसिमा पुनमुक्ता आइना
thamani award presentation sigi mapung oina sinlan biba Manipuri ay kasabi lu lima maroya bagi malenki koriroli apun kalu kapadi mala amani general puso ina ikai tinaba unchali Khomjinba Pao Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy da makhal makha ana layengi damak maming leiraba doctor ke ana layeng gadori arthritis paralysis diabetes prostate ki problem kidney da nung leiba amadi liver chauthokpana singbagi damakta Dr. N Ranjit Singh MBBS DMB DSC na sagolsen kudingi nungthil gi pung amadagina numidang wairam pung taruk phawba layeng gadori aduga diabetes ki lamda thoidokna khang hairaba general physician Dr. Rohit Tika MBBS MD na Jumsa kaisa kudingi nungthil gi pung ani dagi numidang wairam pung taruk phawba layeng gadori adom gi kudong chaba matungina mobile number 9612167161 number asida mangjongna na booking tobina naba Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy gi maigi dagi khangalakli Athauba singi liklam thibalu Manipur amadi Lengwada Bipat Protection and Preservation Committee na puthokpa Lengwada Bipat haina mingthonba kumja lisingani ga kunmanga gi calendar ama kasargi khoiren kun manungchana leiba Lengwada Bipat chatuna ningthemcha sanayamena ngarang puthokre sanayamena haikibada puari ga sagonariba iningthaunare singumba matik mathauna leiba mareibak nungsiba miyoi ngasigi matamasida yamnamak mathautare bahagna laukiba thaudang adugumna aikoi kudingmakna lominasi haiki pat asisu aikoi miyam hupna kanminasi hainasu mahagna makatana phongdoki calendar puthokpa duda manipur dagi athoba singi liglam thibalu manipur gi president Texam Nando amadi Lengwada Bipat Protection and Preservation Committee gi president Konsam Bisorjit Sarukjaki ngasi December gi chechat kulumdoy kumsing singi supna kunmari Lengwada Bipat haina leriba Assam gi Sar district manung chatba khoiden khugi manakta leba part sesta masi gi mafam siga akoi Manipur gi ningkha tam hanjanaba cheitar khuntakpagi matamda tataki badumba haurangsing manungda Lengwada Bipat se amani mafam sesta maidingu narasingha khoiden haiba khulasesta haidangna leramba mafam sena maki bafam moramba adumba mafam sida magna mayam bongibo gambir singa mahaka unaba lakani amasung Manipur awagi lanmi khuttagi kannabagi damak kari thorang roksi khannabagi wafam asi khanani hairkom tomdura mahakna Manipur si kanwa gamgadra ngamoidra habsigi changi ama yengi haiba wafam si khallaga parasi ngasi Lengwada Bipat han khangner parasi magna leng ondana sitki haibagi damakta Lengwada Bipat haina ngasi baw khangnari aduma famsa khundari ba mitop singna Norobil haina su khangnei Norosi makoina narsingabu Noro haina kawi bil haina part haibani afum sesta ngasi hana mafum asida kanasu mitop kanasu khundaramde ngasi di nga phaba adumba mitop sing ati mayamna khundalaita sangidna lamsi parasi so ayamba makoi mukutta leigre adu masi ja khoi khubam Lengwada Bipat ki khum si semna phona bada Lengwada Bipat Protection and Development Committee haibama lerami masiga khusam naraga athowasingi leklam tiba loop kaloina na ngasi mak khoi mahmasesta Lengwada Bipat si khoi Manipur macha miyamna mahmasesta tirtha chatpadawna laktana lekidaba adumba ayuraba lusingba simfamda hekal tamnaba sei khudingi langwan heswe katpa matumda adumba hekal tambi thang pangdokna lakbe almasi akhoi gi tungda lakadaba mirol singda masina liriba wari Narsinga Maharaj gi maki lichat ki masak takpa adumba numit ase masi akhoi na ningsingna mahaki ngasi mak akhoi Manipur asi temsingnarakpa adumba phima mayok ner matam sesta Narsinga Maharaj gumba epaki ning tamakanna widamukta ting mathongna fudoktana modogi pangal
लौसिंग फुदोक्तना मयाम इबुंग गंभीर सिंह लोनना अवागी महुतै कनखिबा लोनना मणिपुर मनुंगदा अवागी लामी सिंह गलाथेंगन लेहोबा सना हिरा चंद्र लोनमक मयाम से मसे पुन्ना अखोय निंगसिंग मिनबगी अदुमबा मफम हेंसी हाना मायने ngasi ida chasingi mafamda awde pijanenge All Jiribam Sports Association AJS na sinduna Jiribam Higher Secondary School ki sanabungda chathariba Taranipan Suba and Haricharan Memorial Sub Junior Boys Football Tournament ki ngarang sana kiba match sa CKC na Sonapur GPSA bu goal nipan amada maithiba pikre match sing adu Aziz Haider Nilkamal Iqbal Hussain amadi Javed Hussaina conduct obike tournament asigi hayeng December ki tang 13 ki nungthil ki pung 2 makhaida SBYC ga Anandamoy Club ka sanagani Sunrise Club Kadam Pokpi Jiribam na sinduna Sunrise Club ki sanabungda chathariba ahanba Moirangthem na Bachandra Singh Memorial Open 6A Side Football Tournament ki ngarang sana kiba ahanba match sa Anandamoy Club na 38 Assam Rifle bo goal 3 sunoda maithian ki Anisuba match sa United Brothers na East Sonapur bo goal 13 sunoda maithian ki Ahum suba match sa Sehnaz Ahmad laktabadagi Maira Club na walkover phangki amadi Mari suba match na YPU Sonapur laktabadagi TTU Lesabithol walkover phangki match sing adu KS Nilkamal A Pabahal amadi A Joy Kumar na conduct obiki tournament asigi ngasigi ahanba match ayuki pung nipanda YLC Dibong Khunoga SGPSA B Lalpani ga sanagani ani suba match ta ayuki pung mapanda UPC Ujatholga Desamga ahum suba match nungtil ki pung anida SRCK ega Anandamoy Club ka sanagani aduga mari suba match nungtil ki pung ahum da SGPSA Lalpaniga Sehnaz Ahmad Club ka sanagani Nungairaba pau Kasar Pular Tolda Holistic Therapy Center ama hangduk chare yoga acupressure amadi physiotherapy gi matingna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengana bagi tamak ngasimak lengsin birabu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari Khomjinba Pao Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam natuna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba haure Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology, Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass taurabasing na tamba yaraba course na si tamduna isana isabu tabak pizabagi kudung saba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training, emergency medical staff amadi RNP course na chingbagi atenba matamgi oiba course ngi tamaktasu admission haujare Akupa Maroli Damak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchada Linsibirabu Netraga Mobile number 93957324560 of Honobio Aroibada Maruipa Pao Amukhanna Mantri Kausik Raina Sarujaduna Lupa Crore Chamaga Kuntret Sangna Sagadaba Lakhipur District Hospital Ngarang Bhumi Puja Pangthokre
WMC Manipur unit dissolve tawkraba matung tha sigi kunhomdoida anoba Manipur unit semkhre loop ahom na silangduna manamatum yenthokpagi thoram bina kandida pangthokre amasung Jiriba Higher Secondary School gi sanabung amadi Sunrise Club ki sanabung da football tournament sing makha chathare Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba nasigi oinadi matang asidaloi jare